Yo ana portan bang mati bol wa ento mate when I find boy ko la di da si yeno miene ola tun we ko ana chu ni muni aw kanji ma no ke ngam ma pia de we are dijen mana we ko kan pa na du ga e ke dia lok ko ba ento na kwani twina ni mi ana ko kan achuli da bi wëcc ko ngeen ma bela tim ne non dafa do fay pour be ci amono jama def kan li me ko nya ciuli na ma ci ko ngi ko politique ifse me ka Uganda ci pa me ka mati ajoti pa yen kay lo ko jama riyo di rocci ko don wek benen ko lokko ko berati beni ajuli me ki wek en kene itimi jëm ne kene yele ke pexo ne kene da boy ngala mo mor way come wet ko ngeni ma ene meti mo gënu ñoo man meti mo gënu ñoo ci do me ko ñu waan ti mo ene ni mier wa tim no wari forming en kay kan kwar ba bu ngeen mo def man ko kina ter ka tim ko jaba ket ma ki dogi wet ko wala be ba wati ka pier bi bi bor ana propose no kunu ni ka chiel mier ko ye dara ko ngwena ka cho chiel da ha chiel go be chiel nya chiel men me represent ka physically then you are big mukene ni wan mati kwan ma papa de lu bien yo ma mer na chul ko chung ma de ke ken ke riege ci joja wek wan ko ti achul ke ko war bien ken an ma ka wan wa ko war ba no ko dok ba mo chal ke lu dir ba ya ka pe ka ga ber ko ne me ko ta ki ka do ni ko ma ti no ga no ta ka no ni ga peri because to ba ni la wol la min wa kan achel la tiemba che akoko ti wan ti do wet eno ko won ma be ni ko ngel roj ki lon ke ka kwa jule ko plan meti mo men ti no ka go because the which en wori wale en ni il peti o lonje because en politics kuni wa wanya kwa ka jule per kwen ya kwa ka jule per kwen a ne na be kwen ko ni ke lo ke ai jule ji kwa republican zinge mi engo right no te kwa wa wan le lo kwa ni ya ki jona ti mo no ke ni ko be ke ken me ka jule ara ki o me ko ga no ami ara tum ci alpane MP ba choliba ka lo ko ka choli ki MP ni Uganda be ni wonu lo mo ci ko ba wan ja ko kene be wati ko gel ko kene gele kene work ni ma no gela no iya puoi lo ko winya mati no mi puoi mate ni a pepe akem mi utam ni do timbe wet jemi ro tu pali we wo ki de ka kwar ko da ma chal an we ko lo me ke ka kwa ko mo ko lo ni yo sile ben apo lo kare mati men ni wi announcement to na more ka UAV ariwa bisela ngwen you deo yo me ke lo cham bo dano cham no ro mo ba donc wala ko ni jo